Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw. a day to Anya man ang taadda di tarupam si kansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayong agkaiwara. Di mo mo't ko lang ay basuram. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawaw. Huwan Ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko, tapno awanan ti adu asaom. Rumbang lang. Saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin at dugyot kung naktumag. Wan ko na lang arudan. Nagadupay lamot asaom tita. Huwan ata mo umak mo tan. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak. Talaga ang urnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ang tisangsangwang bakit? Nakaluto ka din. Nakaluto ako, mangan kalatan, numabisin ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay, nawaw. Agraman pa nagsarming ko. Isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Di basurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan. Isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumo tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit? Hay, nagadulakit din nga mong. Makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estepanya. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balik ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw. Anya tinakaasaran nyo, ayan ana. Pinagbalindamit a basuraan ti basuraak dito istor ka. Anya? Kita ka napuno manan. Saan mo't napuno day ta idirabi ay. Ayun. No sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti day ta asidaglaang mati basuraan. Awan CCTV yu, ayan ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may, awa mo nga road budget. At tuyon ti pans agagatangaw. At matibayad ko nana. Agyaman na ka. Ikanak man iti sako dita duming lakay. Ay na, an-anwam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan iya istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga rodan. Njak amaw, no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manain? Sigurado akalugaran tayo mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalin ang damot tayo na basuraan ti basuraam di tayo store mo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamwak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya ta binagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kadno kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalin ang damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estepanya. Ay nawaw, asino ngay mo, ti mga aramid iti dayta, tata. Dayta si Sanbing amaw. San la namin sa nakasta tinaramid ta kahit. Sakit awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata.
Saan mo't amabalin nga iti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. Kat numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estefania inton madamdama. Wala na kong, mapankalat ta. Kita lang tanapudo ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar. Lilay na kaw. Agyaman na klaunay, Nana. Ayun gayam. Nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, Nana. Wan nga raw. Kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, Nana. Awanen pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, Nana. Tapno saan a pagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang ada ti umay ag merienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastic ti soft drinks nga inumanda. Ayun, Nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan kamatlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramidak. Agyaman naklaunay iti suggestion mo lilay. Awan anyaman na, Nana. At dala ko yung itlog, Nana. 12 ti maysa. Mano ti gatangam ansyang. 5 piraso na ang Nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sa ako abasuraan nyo, Nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukistiken di wano anya pay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Adamo ki diditi unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay a pagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino mo ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Adda ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Adda ti parcel na, sir. Ay nawa. Nag-order ito online. One, sir. Manungay day dating. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok di tang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey. Agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-uro di tao. Kita magin inan at tita o Roberto. Apay aya. Adda parcel mo. Ha? Adda ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pinta sa klata. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito yung store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, ta ibagakeng ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagi di a basura. Hindi. Apay na iwara ti basura iti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Dagi ti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di ang masagadan. Ano sa mun alakay? Masyapol ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga panunutan dagiti lumablabas a dugyot tayo. Sapay naiwaramit iti batog tayo. Amukon bakay. Amukon. Ay nawaw, anya ti ammo blakay. Amukon no asino takin ko ko iti basura an iwara. Asinaw, Kita am daytoy bakay. supot sa ti parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan ken address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaem tinagan na. Ansyang Robles.
Dayjay gayam nga ansyang ti maysa amang iwarwara iti basura dito lugar tayo. Sakit ka na yun ang gumatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti dayto asupot? Napintas nga agpaysaw, ngam dugyot mo gayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne, mayat tiin surat mo Nana Estefania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wen, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan, Ansyang Robles mo ti nakasurat dito'y, Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda tasupot ti parcel na nga ebidensya. Pitsurak man tay pusko iti Facebook ko, Nana. Sige laan, awan parikot dita. Una yan da dya babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Una yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan da Nana Estefania. Basura? Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-batyan na iti basura yaw. Nene. Di kayo pabaso lakas ta Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura ana iwara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dya babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti opisyal ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kunti bagam. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos dayjay alini. Kahit, anya pa lang urayam nga Apay ngamin atila pangibas basura am iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estefania kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko dayjay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kastapay lang ti bagam. Pudno man, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi ginaramin mo. Kat no di mo kaya't adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito balay. Mapan mo alaan ni tayo na Estefania itamag laang. Naala kong ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estefania. Siga magayam dayta ansyang. Unaklaki din no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamot tayo, kalukuan nga aramidam. Ay, pasensya kayon, anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas ta imbatik latan iti bakante alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaun ka ni kapitan. Nasayahat mo ta inalamon ti basura yaw manang Ansyang. Awan bibiyang mo, Lili. Saan ngamin ati kinadugyot, ipakpakat yaw? Ang pakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo, nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw. Saan mo't amabasa tinagan nyo iti da dya parcel, ta in-blurred kumad. Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da dya? Manang Ansyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? Imay inala ni Ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw. Binagbagak mo langan itay. Barang agnakam mo Nalabos mo di kas tangar aramidon da. Nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay,
Isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress day di alili. Agpakalaing launay. Basol mo mutlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Karoberto. Apay aday di alili pay laang matikampiam Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si Karoberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kid dita nakababayin ti kasingin na ramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya. Mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam. Alawoy nang. Maudi na ito na. At dalaang man mangag ko, talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kung naktumag? Ay, nawaw! Di ka agbalin a sakit ti ulo kadagiti kalugaram. Taamang ano day tanto pa iti pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Susan anakaw. Hello, Nanang. Ada impawit ko a package. Ay nawaw, kaano laang idinagpawit ka iti package sa nakaw. Ita, adda manan. Wen, tidaduma kat ginatang ti among ko para kada kayo, Nanang. Anya? Nasingpet ti among ko ditoy. Isu na laang tanarigat mo ti trabaho. Kat, kaano ka nga agawid? Secret, Nanang. Kaano nga road? Kailiw ka nga minan, anak ko. Ni Nanang nga talaga. Aguray kayo iti nasurok 5 a bulan. Di kay madanagan, taag bakasyonak tumanan ti talugar tayo. Ay, mapayag pa nga rod Mala aywanam nga rod ta sa lunat mo dita, anak ko. Wen, Nanang. Di mo liwayan ti mangan, narigat ti agsakit, sakit adayo kami. Awan mga sikasuken ka no bilang laeng. Nay, adamanan package. Impawit ni manang mo na ita. Lukatan tayo nga rudan Ay nawaw, orayan tayo pa ni nanang iyo, anak ka. Una yun, saan tayo matatakawan ti parakan kuana? Orayan tayo ni nanang iyo, tapno awan may bagbagana. Day talaang ti impawit ni Manang Susan? Day talaang matyamaw. Awan na yun na akwarta, tatang. Package kanulaan ko na ni nanang iyo. Ay, nawaw. Gaya man ni Manang ita. Agtip-tipid siguro. Narigat mo't nga may no itid na amin asweldo na kadatayaw. Sapay dandaniman ang ti panag-awid na. Agawidan ni Manang Susan, tatang? Agbakasyon ko na kuma. Agbakasyon lang iti manungaal daw. Kalpasan na, agsubliman na ni Dia abroad. Kunaklakit din o saanan nga agsubli day di a babae. Makapaasar mo ni Manang Susan? Ay nawaw, apay ni manang mau. Agtip-tipi dun. Awam mo't tin impawit na kwarta. Package laang mo't. Damag ko kat agbakasyon ka naman. Isumot ti ko na ni tatang itay. Isu siguro, asaan anang ipaw iti ti kwarta, tagbakasyon mo't laang. Hay, marurudak iti day di akabsat ko lakay. Unay kan bakit?
Maawatam ko matikabsat mo na awan impawit na akwarta. Narigat mo't ngamin ti trabaho, iti balasyo taaw. Nakaimimot. Inton agbakasyon dito'y balay. Kunamlan asino adunya. Anya? Pudnumot. Feeling dunya day asusan tunggal agawid dito'y balay. Kunamlan asino mo't no agsasao. Pangipanan nyo kadagita apungan kan ulas, nanang. Pakilabang man pa'y, Julie. Ay nawaw. Asino ti mangusar? Ni manang mo Saan ka di nga imbaga kada kayo nga agbakasyon ka numanan? Kaanaw? Inton umay abulan. Apay ngamin masapul nga ilabayo dagita. Na ilaba mo dagita. Sakbay ana idulin, nanang. Masapol ang mailaba, anak ko. Nagbuot ti daduma, tanabayag mo't ngamin asaan ang naus-usar. Ay kat anusan ni manang Susan Kaslasaan mo't anayrwam itirigat day nga anak yaw. Nay, apay akas tamot ti pa nagsasaong, Julie, anak ko. No kayat yu anabang luti ulas nga usaran ti OFW nga anak yaw. Da kayon ti mangilaba, nanang. Nabambanugak. Awan oras ko ang mangigilgil kadagita. Anya? Nay, anya tararamidam dito sila tabakay. Kayat ko ti agmay-may sa Eric. Rumar ka kit, di tamakisarita ka iti kabsat mo nga OFW. Italang manan nga agbakasyon. Kayat ko pa ti agpupuk dito'y silita ngam ti makisarita kang kuana lakay. Apay mo? Diyak kayat makita day di babae. Feeling dun niya. Agobserbar ka kade. Sigurado nga isulaang manan ti ayan ti atensyon dananang kentatang. Anya? Ure awan ar-aramiden na. Okay lang kadakwada. Feeling dun niya talaga. Pwe. Sagpaminsan laang mat ngamin nga agbakasyon ti kabsat mo. Talaga kit di asadot Ti kayat na kat pagserbyan tayo. Dananang kentatang. Uto-uto damat. No para kanyak, panagayat dalaang dayjay iti kabsat mo nga agtabtrabaho itadayo. Oho. Talaga laang nga iso ti paborito dananang kentatang. Nagabrod laang mat. Ngam tunggal agawid. Apaw! Kumusta matibiyag mo injay abroad, Susan anak kao? Narigat, tatang, manyangay nga rod, an-anusan latta Numarigatan ka, di uray saan kan nga agsubli, anak ko. Saan ang mabalintikas jay, nanang? No kasta ti aramidek, pangalaan tayo nga iti kanan tayo. Sapay awan mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Nay, ada ka matngayam dita July. Umay ka dito'y atag sa sarita tayo kadamanang mau. Saan ang tatang? Agpanginaklat ni Jerwar. Nay, apay day jay? Kasla madimot timud ti kabsat ko, tatang. Sigod mo takas ta, anak ko. Tila gumurguraan na no daduma. Nay, anyangay ko matigumuraan na, nanang. Madisiguro man ang tirik na idi nakita na nga agsasarita tayo atalaw. Manan? Tinawon mo nga minakasta. Tunggal agawid ka, kat kasta ti ipakpakita ti kabsat mo. Ay nawaw, anya tararamidam ni Tiruar, Julie, bakit? Na, kas makita mo't. Agpapaangin na. Apay, anda manan kimuraam? Di mon saludsudan, taad-adda marurudak kadagita at tao. Si kakit di mo't. Imbes na maki-istorya kay tikabsat mo, tanabayag asan kayo anak kita. Kasano kuma? Kat feeling dun niya mo day taasusan. Nagabrod laang. Saanan nga aggunay ditoy. Day talaang mo't maki-istorya, makikakaaruba kan at paspasyar ti aramiden na. Gagangay na tamaminsan lang mo't iti makatawan nga agawid. Wano agsilsilos kay tikabsat mo. Awan makagapaw tapno agsilo sa kanya. Ay napangaasim saan ko maakasta ti pakpakita mi tikabsat mo? Laglagi pa. Kinkinan mo tinagrigrigatan na ija abroad. Anya ti kayat mo asidain, Susan, anak. Ha? Kayat mo ti native amanaw. Ay nawaw, da kayo okay lang akasayan tayo ti manukyo, tatang. Ay kat mabalin lata adumot day ta. Alaman nga rod, kasayan tayo tinitib a manukyo, tatang. Mamitlaan nga raw danak kao. Anya a klase ti luto nga, tatang. Depende kan ka, ano anya ti kayat mo?
Saan kayon sama at ngagsinsiday tinitib amanok iti pagtrab-trabaho ama? Talaga asaan tatang, awan tinitip amanok tibus ko. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo, bakit? Tigayam ko Anya timbaganakin ka? Agabrod kami. Ay nawaw, agabrod kayo kunam? Wan, padasan mi mamatigas at mi abroad. Ay nawaw, nagsasaw ka, kasla nalakat ti agabrod. Tapno addan tumat ti karbangak nga ag-feeling dun niya dito'y balay ano kastang agawid ak. Ay una yung tikasta ka panunutam, bakit? Kita am ngamin ano kasano nga itrato da na ng kentatang taabrod nga anak da. Kasla dun niya sika. Uray awan ar-aramidin na dito'y balay kat okay la ang kadakwada. Uwan tasag paminsan laang nga makita dati kabsat mo. Ti kunam kay day, paborito dati anak da nga OFW. Taga-brodak man mo. Kaya't kanumat ni Julie ti agabrod, bakit? Ay nawaw, saan analaka ti agabrod lakay? Jak man amoy ti anak ta. Jak amaw na niya manan tinapanunot na. Ay una yan ni Julie. Sigurado nga addamanen nakasairan na, iso akasta. Titrato ta siguro manan ay ti kabsat na. Agsilsilos manan. Kano isumata ka na yung tiriri na tunggal agawid ni Manang na dito ibalay. Ti adda iti panunot na, kat paborito ta jay maysa. Dahita si Jackbot kaya't kenkwana, bakit? Isyo la amin kankwana. Naku nampay. Impalawag ko magkankwana iti. Ngamno apay nga aging gaita, kat kastalat ta. Una, ta siyempre, ipilit na mo ti amuna. Nagregatan ay ati kastoy lakay. Jak amaw no anya ti pagluglugaran ta. Agabrod ka kanumat gayam, Julie, ading ko. Anya ko maitakang ka. Ay nawaw, apay akastamat ti panagsungsungbat mo kanya? Di mo amo no apay. Nasakit tinakam ko kang kamanang. Anya? Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo aya? Feeling dunya ka no kastang agawid ka dito'y balay. Anya? Sipud nagabrod ka. Sika ti paborito da nanang kentatang. Kita ama, tunggal agawid ka kat pagserbyanda ka. Wan taawan inanak ije abroad. Makapag-relaxak laang met no kasta nga agawidak dito'y balay. Di ka nagpalawag. Saan ko akasapulan ti palawag mo? Julie! Amok arason mula ang dayta. Ay napod no ti ibagbagak ading ko. Saan analaka ti trabahok ije abroad? Kat no di ka mamatay, saan kon aparikot dayta? Sigurado ka kanin, iti desisyon mo nga agabrod, bakit? Wan ko na lagarudan. Saan ang nalakat yung trabaho iti abroad, bakit? Ay nawaw. Uray anya pa'y ti bagbagayo. Nakapangedeng akon irek. Ala, adagan ka na ita, No anya ti desisyon ko. Iso ti suportaran nyo. Di yu ipilit ti amuyaw. Ala, wanin. Suportaran mi ti panagabrod mo. Mayat mat ka di, tapno mapadasam mo't lang tibiyag ti may nga OFW. Wala, tapno pag Serbian daktumad na nanang kentatang. Kan ada karbengak nga ag-feeling dunya dito'y balay. Hello, bakit? Lakay, Ay nawaw, agsangsangit kan samay. agawid akong di da Pinas, lakay. Apa yan? Anyat napasama kan ka? Jakon kabaalan ti trabaho dito'y lakay. Jakon manusan. Saan pa'y mo't analpas ti kontratam? Makabuditan Basta siyak, agawid akon. Ibagam to kadananang kinitatang. Agpakada akon, takasaritak ti puskaw. Ni Julie ka de jay imawag. Una na. Apay ka now. Adda ka di parikaw. Agawid ka ron, tadi nakabaalan ti trabaho iti abroad. Ay nawaw, saan pa'y mat analpas ti kontrata na? Makaamuditan kung naanamat itay. Ay, di namat gayang maanusan. Anyat ko ng bakit.
Agawidan ni Julie. Wun lakay, imawag kin nila kay na itay. Itian niya agapaw. Saan sapay mo tanalpas ti kontrata na itay? Saan pa'y nga road lakay? Dayta, ti may bagbagakin kwa na. No agsasaw nga men, kat kasla nalakat ti agabroad. Agsangsangit kanumot itay. Husto mo't kadiyata, napadasan na. Wun maawatan namot siguro. No apay abumaw-bawi taken ni manang nanukasta nga agawid dito'y balay. No di na pala maawatan, ay jaklamon bakit. Narigat ti trabaho di abroad nanang. Wun mo't nga main. Anyat amom aya. Mayat ti sweldo ngam. Jak kabaalan ti kas di a trabaho. Awan pa basulom ata desisyon mo mo't ti agabroad anak ko. Awan tinangibaon kun ka. Saan ako nga agsubli pa ijay nanang. Husto mo't kit day tapno amom tirikat na. Maawatan mo't siguro no apayakas jay titrato mi kinimanang mo tong galagawid. Ngun nanang, maawatak itan. Mala, agpulas ka nga rudan, taginana ka mo. Ituloy tayon to ti agi-istorya inton bigat. Hello, tatang. Pudno ka di tinadamag ko? Nagawid ka numat gaya man ni Julie di ta lugar tayo. Wine, Susan anak, hindi pala napalabas alawas ang nagawid Ay nawaw, apay kanumat nga tatang. Di na kano kabaalan ti trabaho di tabalasiw tao. Ay sus, sayang mat. Among maut niya ading mau. No daduma, may samat asan ang makan-anaws. Day takot nga agpaiso tatang. Naimbag man ta pinalubusan ti among na anagawid. Uwan kanumay. Kat, anya nga yan ti aramidan na dita. Agaplay to kanumana ni ti sigod ang nagtrabahon na. Ala, agpakada akong tatang. Simangpot nga minan ni madam ko. Baliwak tumanan ti umawag inton adawayak tatang. Kaano asumangpot ni manang Susan nanang? Inton Sabado siguro. Gusto tapno makapag-relax mat. Saan mon akagura ti kapsat mau? Saan nanang? Kabayatan ti panagtrabaho ije abroad, kat naamiris ko narigat gayam nga agpayso ti biag ti maysa nga OFW. Narigat nga agpaisaw. Namayadayo ka pa'y iti pamilyam. Wen nga rod nanang. Nay, an-anwam talupot. Agdalusak iti silid ni manang, tapno na dalusmat ang madanunan na. Punasak dagiti tawa nanang. Ayun man nga rod anak ko. Mala, tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Manganan manang, nakaluto kami ni iti pangaldawan tayo. Ay nawaw, itaman pa'y ading ko? Ni manang mat. Saan na kon akagura? Awan makagapo tapno guraan ka manang. Pasensya kan aka dagiti dakas nga imbalbalikas ko idi kalabas. Ha? Naamiris kon dagiti bidot ko manang. Kat ikarik, asaanan a maulit ti kasjay. Nasayaat mo't nga rod no kasta ading ko. Mangan tayo nga roden amanang. Anya nga iti sidaan tayo? Nitib amanok amanin. Ay na, kayat ko launay day ta ading ko. Bumangon ka nga roden di ata mangan tayon. Ituloy mo ti agina na inton madamdama. Ay nawaw! Kas agkakapsat, rumbang nalaang nga ipatag tayo ti tunggal maysa. Ikatan tayo ti apal kan gura iti puso tayo. Iti kasta kat naragsak ti intay pa nagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay
Nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga minan tay kunam nga ibagam kanyak, Arlene. Bakit? Anya nga tanong mga lata iti hulugan aref, lakay. Adda nga minlako ti kumarek. Ay nawa, saan pa'y anabayadan ti washing machine? Ganso pa nga utang tabakay. Kasapulan tayo matla ang tiref, lakay. Uwan ngam kasalungay no saan ta makabayan. Nakababain mo itigayim mo. Di makitang danak manen, tapno matulungan ka. No mga lata iti ref, manayunan ti bayadan ta iti binulan bakit? Kas nakunak itayan, kasapulan tayo tiref. Nang runa pa'y ita, tanabara ti panawan. No adda ref, o di saanen amasapul agumatang tayo iti ice di ta kaaruba. Kun mabalinin nga ag-purchase iti karning abasto. Kabailan ta nga ta bakit? Kabailan ta no pag tinulungan ta, lakay. Saan mo't kit di adakil ti ganan siya ti gayem ko. Sige, mangala ka nga ron, tapno daw sa rin tayo. Anya ngay nga ron kat hulugan ti kabailan ta. Awan mo't ngaming kwarta, tapno maikas ko ma. Nay, gimatang kayo mo gayam iti refiyaw, idwe na nakaw. Hulugan day ta arif, nanang. Inutang ni bakit ko iti gayem na. Di manayunan ti bayadan nyo iti binulan. Uy, nanang. Nung daduma kat masaya nga na. Yung anya ngay kat hulugan laang mati kabailan may abayadan. Hulugan amin na gamit dito'y balay. Ay nawaw, saan mo't adakes no hulugan amin agamit yo? Tinapatag kat mabayadan nyo. Tidakes kat ti mga laka iti hulugan agamit kat awan mo't namnamaam apagbayad mo. Sa bagay, adapuntuyaw na lang. No kada tayo adi nakabailan ti gumatang itikas ako nada, talaga ahulugan laeng tinamnamaan tayaw. Tauray kasano kat ininot amabayadan. Gimatang mananda ading mo idwin iti refda, Brenda nakaw. Pugtuak nanang, hulugan man day ta. Wen, hulugan ka no. Inutang da iti gayem ni ipag mo. Kunak to pay kat, hulugan mo amin agamit da iji balay da. Kasjay ti maya, tanak ko. Ay nawaw, anya ti mayat ijay nanang. Anya ti mayat iti gamit a hulugan kat utang mo laang dayjay. Na, nukas kada tayo asaan ang makaigam iti dakkel agatad, bagay tayo ti hulugan. Talaga laang kit di asaan ama kuntinto day ta nga ipag Arlen. Isu agatang mat agatang iti gamit, nga uray no hulugan mat amen. Awan dakes na tabayadan damod. Jak ammo kada kayo nanang. Kanunungan nyo mat ti kinautangira day di amanugang yaw. Agraraman ang makapundar iti gamit, apuro hulugan mat. Agkape-kapay ipag. Saan akapiti gagarak, Arlen? Ay nawaw, awan mo't imbagak akapiti gagaram. Ununaan kan, ta mga no isumot ti pampanunutem. Di ka madanagan, sa anak mo't nakasta. Kaya't kula ang makita ti review asang kaibaga ni nanang. Ah, Isu ka di day ta, ti hulugan a review nga ipanpanakkel ni nanang. wen ipag. Iso day ta ti hulugan aref mi. Apay ka di. Kasla saglalakamot. Sakto laang ipag. Jay kabailan mi laang abayadan ti pinilik. Tanarigat ti makautang iti dakkel agatad. Saan mo gayam nga espesyal? Ngam no agsasao ni nanang. Ay na, kasla espesyal launay day ta aref. Anyat ko nam ipag. Hulugan mo lang ta washing machine kan sofayaw. Wen, amin amakit-kitam dito'y balay kat hulugan. Talaga ang mahilig iti hulugan. Ay nawaw.
Sublikon, ti binulod ko palayo Arlene anak ko. Aywan, binulod yung gayam day taapala. Idi pa'y napalabas alawas asap sa pulin mi kan lakay ko, tatang. Nabayag nga ro di balay. Dandanin nalipatak pa yung nga isuble. Naimbaglangan at nalagip yo. Mala, sumra kayo pa'y taagkape kayo, tatang. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Uwan gaya, niipag mo Brenda ka de. Diyan nakita ka naggapo dito balayo utay. Isungag pa iso, tatang. Kumusta ti pan nakilangan na kang kaita? Medyo mayat matlat, tatang. Apay nga amidyo. No agsasaok at madlaw ko akagura na, tatang. Agraman dagiti gamit mi dito'y balay ahulugan, kasla uyawin na. Di mo latan ni kaskaso anak ko. Apal na siguro kang ka. Ngamen, ure hulugan na kiti gamit yaw. Kit in-inaut ang makapunpundar kayo kinlakay mo. Nakita kon ti ref nga ipanpanakkalyo, nanang. Ay nawaw, ipanpanakal. Di kay man agin di nanang. Ti hulugan aref da Edwin nga ipanpanakkalyo Saglalakamot ti kasdi aref. Anya, Nakitak metla ang ti washing machine kan sofa da ahulugan. Kasla lokal mo, nanang. tinapatag kat adda na ipundar da. Adda usaranda. Wana, ngam hulugan mo't amin. Pinaggigiddan da pa yun. Okay laeng no pinagigiddan da. Tinapatag kat bayadan da. Ay, no siya. Jak kayat ti hulugan, nanang. Nakababain nga ta. Ay naanak ko, anya kumangay tinakababain iti hulugan agamit, kat bayadan damot. Tinakababain, kat no mga laka iti hulugan agamit, adi mo mat kabailan abayadan. Uray anya pa ibagbagayo, nanang. Sa anak amangala iti gamit a hulugan. Saan na pulos? Kandinak ikumkumpara iti dayjay nga Arlen. Ta talaga ang mahilig dayjay iti hulugan. Makitang danak kan mari ising inton bigat lakay. Dandanimot gaya man ti Judy ti hulugan aref. Sofa kan washing machine tayo. Ay no, ang sino nga iti mga awir ka nagiti ubeng? Adamo ni tatang. Saan na busy ni tatang? Napagsaritaan min ti may papan iti day taaba naglakay. Umay ni tatang dito'y balay, ta iso ti mga awir ka dagiti ubing. Natakin ka tayo ta. Iso pa'y matitangdan ko apagbayad ta Tapno di ka mailaang madagsinan lakay. Alala, unay. Umanugot ka makitangdan ka. Hindi ka kumamarabyan unay. Depende ano anya ti ibaga ti gayim ko. Di ka madanagan, taaramidaklat ta ti responsibilidad ko dito'y balay. Nalpasan tatang, nakadigo sa kon, nakaluto ak pa yan. Agyaman aklaunay iti panangaw awiryo kadagiti ubing. Agawid ak nga rudan. Mangan kayo pa'y atatang, tapno day talaangan maturog ti aramiden yun no agahawid kayo. Wano, kaya't yun ti maturog dito'y balay. Pagturog ak kumangay. Adamat bakan ti asilid, tapno saan kay matlaang amabanog amagmag na. Ilepas mi ngamin ti kontrata mi inton bigat. May medmut lang, numaturog kayo pa lang dito, itatang. Awan mo't kid din titarakan nyo, masapula pa kanin nyo. Sige malangay. Maturog ak nga rudan dito. Mala, tamangirwara kun iti ulis pungan nyo. Saanin amabalin nga ibabawi yo, tatang. Wala na. Rabi mo langan. Unak man lo da trabaho mi tama ng Brenda. Risdi mi ita. Anya ti gagaram. Nakaumay kamat. Inyig ko lang ti basit anatang para kinanang. Hindi pa ngamin napalabas alawas asang kadamag na. Idisumpay laang dita. Aywan gayam. Kumusta matan dagiti hulugan na gamit yo? Saan pa ya fully paid mana? Medyo dakkel pa iti sana nabayaran. Ay nawaw. Marigatan kay lagayam. Saan mo it manang? Sakto lang. Di ka man. Madlaw mo't amarigatan kayong agbayad. No apay ngamin a pinalubusam ni bakit mo agumatang iti kakasta agamit. Isulang ngamin ti amumi awagas, tapno makaipundar kami, uray kasanaw, mana. Di mimot ngamin kabailan abayadan inkas. Ay kita amla nga ading ko. Amangan no day tapay ti pakailumluman nyo iti utang. Saan mo't siguro, mana? Aramiden mimot ti kabailan may, tapno makabayad kami. Di ka agsa o akasta. Ta saan tayo nga ammo no anya ti sumaro no ama pasamak. Bagbagam ngamin ni bakit mo
Tapno saan nga agbalin nga agraraman. Anya? Kalpasan ti mano atawan, makaangas tamatlaangan lakay. Un nga ro bakit? Nalagaan itirik na nooanan ti utang. Kan, ada na ipundar ta gamit. Epektive magayam ti diskartem bakit? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam lakay. Bakit? Anya nga ti sumaruno ahulugan ta. Naguray pa'y lakay. Ha? Apay nga aguray pa ilaan. Awan mo ti bayadan ta. Kompleton ti gamit dito'y balay. Iso nga aguray pa'y. Agin na nata pa'y lakay. Okay. Nukasta ti ko lang bakit? Iso ti masuro. Si kamanan ti mangi plano. Tanalalaing ka mitis siya. Agasam man arle na nakaw. Ha? Apay ka dinanang. Kompleto magkaya mo ti gamit yaw. Dayta ti arapaap mi iti anak yun nanang. Iso anak gagat kami. Fully paid amin naun. Wala nang. Awanan ti utang mi. Amin agamit amakit kita yu dito'y balay kat fully paid. Iso abilibak ka anak ko. Nalaing ka nga agplano para iti masakbayan ti pamilyam. Sakto lang nanang. Kasta ti kayat ko iti may sa manugang. Ay na, bising yun sa laday tananang. Alam, agtugaw kayo ki di taagkape kayo pa'y. Ay saan, puno ti ibagbagak. Saan nga amin amanugang katkasken ka. Jay da duma, gastadura da. Iso akaasi dagiti asawa da. Nay, agasam manday ta amurang yo, Brenda. Naurnong nga ro doon, nanang. Ay nawaw, nasugat pa yun ta imam. No choice. Kapilitan ang mano-mano ti panaglaba. Tawan mo't washing machine. Kunak tungo nga minkan kanak ko. Mangala ka iti uray hulugan tapno adda usarum. Nangina mo lang ti interes da no hulugan, nanang. O di kasaritam ni ipag mo Arlene. Nalaklakan samot ti interes ti gayom na. Mabainak, nanang. Anya nga ron ti kayat mo. Agan anos kalatan aging gat-inggana. Di mo ibirok ti paglakaam. Makitan to, nanang. Pagpanunutam ti imbaga kanak ko. Si kamo lang tinakakaasi no di mo ibirok. Kitaom ni Arlene ita. Saan amarigatan ta nakaipundar da iti gamit da. Uray naggapo iti hulugan kat nabayadan dalat tamot. Ikumpara anak man ngaminan, nanang. Pudno ti ibagbagak. No diyo kabailan ti gumatang iti cash. Mangala kayo iti hulugan. Ni bakit mo nga'y, Edwin? Awan ni bakit ko manang Brenda. O tanapanan na. Apay ka day? Salud-sudak ko ma, no asino agayim na tinangalaan na kadagiti hulugan agamit yaw. Ay nawaw. Apay mana? Apay dagiti hulugan na gamit may. Planok mo't ti mangala. Nay, kunak man no di mo kaya ti hulugan mana. No choice. Isumat ti amok apamuspusan tapno sa anak amabannog nga aglablaba. No rinogyam kumapay la ide. Dadda kumamutin na ipundaryo kin manong Glenn. Ada ngamin sa bali a planok ide, ngam saan mo't ang nagbaligi. Inuy-uyaw mo pa'y dagiti gamit mi hulugan manang. Wan nga rod, bidot ko dayjay. Inuy-uyaw ko ti diskarte ni bakit mo. Ngam ita, isumot ti nagbaligi kada kami adwa. Adda pa'y bagasyo, tatang. Adapay basay, anak ko. Ikan kayo iti gatang niyo, tatang. Ay nawa, saan nagnanak ko? Nakababay making ka. Nakababay ka na kayo itasawa. Anya ko mati nakababain kat ama kayo mat. Di nakpakadanagan anak ko. No extra money yaw. Idulin yaw. Iti kasta, kat saan kayo ngagparikot no adda ti bayadan yaw. Awan matan ti babayadan mi, tatang. Kuryente langan Dagiti gamit yu ahulugan ngay. Awanin, tatang. Fully paid aminun. Aya, Wen, iso nga awatin nyo ti iyaw awat ko a kwarta.
Ay, nahagyaman nak nukusta anak ko. Ayun kayam, tapno saan kay amarigatan nga aglaba. Umay kayo laangan dito'y balay, ta i-washing machine tayo. Asino nga minon, jigayim mo nga aglaklako iti hulugan agamit, Arlene ading ko? Ni Marie Cora, manang Brenda, apay ka di. Idamag mo man no adda washing machine? Nukas na, mga lakamot iti hulugan agamit, manang. Wen, awan pa'y ngamin kwarta. Jak kabaalan ti gumatang, iso nga ipadas kumanmat ti hulugan. Anya abranti kayat yo. Kumporme no anya ti adda. Jay kumadakkel, tap no mabalin nga ilabak dagiti ulas me. Mabiit lang nga rod taawagak. I-refer ka, tapno ikan na ka iti discount. Itid kung tumot lang tinumber na, tada kayon ti ang sarita. Alaman nga rod, agyaman naklaunay Nangyagak iti prutas, Brenda, para kadagiti apukaw. Ay nawaw, naggapuan ti prutas, nanang. Inted ni Uncle mo selso. Ay na, agyaman ananang. Ay, gayam, nakasaritam ka din ni ipag mo, Arline. Nalpasan, nanang. Kahit nangala ka nga rodan iti washing machine. Wen, basit lang ang gayam ti interes ti gayam ni ipag. Ay ka nasaya at anak ko. Tapno saan ka amanginaan unay. Wen, nanang, iso na lang ata binulan meten nga adabay bayadak. Kasta talaga. Day talaang mati amok apamuspusan. Tapno ininot a makapundar kayo iti gamit yaw. Wen, nanang. No idi kumapaya kasta ti inaramid mo. Amangan no nakapundar kayo meten ken lakay mo. Kamalik nga roday jay, nanang. Ti kinauyaw ko timpang pangrunak. Anya ngay ita, siyak ti awan na ipundar na. Tinapatag at nagadalam day ta na pasama anak ko. Wen, nanang, okay la ang gayam ti hulugan agamit. Tinapatag kat amo tayo abayadan. Ay, nawaw! Di tayo kumauyawan wenno katawaan ti diskarte ti pada tayo a tao no kasano damet ti agurnong wenno makagatang iti kagawaan da. Taamangan no dumtang tu ti aldaw kat maipada tayon tumat iti inuy-uyaw kan kinat katawaan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.